Ladies and gentlemen, contestant number 2 to grace the stage of Hey Lala Festival 2019, please push your hands together for Miss Fe'unu Koula, Fe'opaaki Kehaulani Laula. Miss Fe'unu Koula, Fe'opaaki Kehaulani Laula, te o whakatapu ki e lupe o kukapa he taua, mo e laione o ktowha i mla e kula. Ofa ke ata, pe ofa ki ngofua, ka o lava atu ki hoku ka ke i tau o lunga. Oko he ku ka ke i tau o lunga, ko ngauhi ia e ku whangawha e, me he hopo anga e la a, mo e laisi la a. Ko e te unga wheta aki, pulu, pe toki funga ni aki, e lopa ne tori, me he hala silopa, mo e hala tukunga kauta. Me niu toua, ko hono lolo tākai, ko lolo tui tui o ngahi kakala i lo sa, io, ko si au kakala ia, a e ko whangakui, pea me he hosi te a. Whangako whewhe holoto me fua motu. Ko hoko pure o to, ne ukufi ia, he ko whangatamai, me he ahi o lākai, mo e a o e hau, me a hau. Ko kulangi tau o lunga, ko upe o manu matao ngō. Kau tā me a, kalapu tau tupu me a hau. Ko hono whakahaka kuia o e tau o lunga, ko whae, ko suria, hopoate, laula. Ho eke mō kainga, mō paspasi mai contestant whikaua, Miss Fe'unu Koula, Fe'opaaki, Kehaulani, Laula.
Mas si vai a contestant whikawa, Miss Fe'unukola, Fe'ofaaki ke haulani laula. Our second contestant is 18 years old, Miss Fe'unukola, Fe'ofaaki ke haulani laula. Please put your hands together one more time for Miss Fe'unukola as she exits the stage.